kitabu cha Isaya mlango wa 6 mstari wa 1 hadi wa 13. Kaiza mwaka arioferera mtawali Uzia. Namona Bwana naye wera kile sidzulusa kihi cha enzi kilichodzulusana na pindo ra vazire rere ridzaza ro hekalu dzuluze here harungerere maserafi kila serafi were ana mahaha mahandahu mahaha mairi gere ni gakufinikirira bushu na mairi gakufinikirira magulu na mairi gakubururukira maihana na kwamba mweri ni Bwana wa majeshi tsiyosi tele ngumaye. Pautua sauti zizo misinji ya hekalu ikitukuka na ro hekalu rosi rikidzala mosi nami nikiamba haya mino nidzafakare mimi maana nina maneno machafu kidza ninaishikaiza atwenye maneno machafu na nidzamona mtawali Bwana wa majeshi na matso gangu gonya serafi mwenga akibururuka akinidzirira na kala ra moho arirokala adzarihala na peleo kulaho henye kijaja cha kwambozera sadaka akiniguta naro kokanwa na kwamba lola ririkala ridzaguta milomoyo pautuwo makosago gadzauswa na dhambi zozi dzasamehewa gonya nikimsikira Bwana anauza na kwamba ni hani andiyekwenda pa atu ehu ndo nikidzigidza nikiamba timino hano ni huma bai akiamba enda ukaambira twa wambe kusikiriza mndasirikiza ela kamndelewa bule mkamndangalirwa bule kuona mundaona ela kamndangalirwa bule ihende mioyo ya atua ikale mikomu masikiro gao gagandizike na matso gao gapofuke pore makaona na matso gao makasikira na masikiro gao na makang'alirwa na mioyo yao na makatubu na ikahoza ndo haho nikiamba vino vindakala hatarini hewe Bwana iya kidzigidza kinamba muhaka awatu mariomo midzini magome osi nazo nyumba zikale ganzo na yoitsi inongwe kamare na Bwana aatsanye osi ahirike kure na yosi ikale ganzo hata hakisala mtu mwenga kaiza kila atu 10 kidza manda marigizwa vizho heredza viria humuvunje hedu mwaloni udziogwagwa usalajo kisiki bai yombe yu eri indakala kisiki kaizatsi ya Israeli.